bakhona wane ya izo ngasondela Thabo komo izihlungu singa sando Emma before some Emma fell before uma komo izihlungu singa sibuka komo lala nomntwana fika qala ungalingi yabona lapho khona uzosikwatisa kakhulu qala ungalingi uphike sazi yonke into yabani siyazi yonke into ungalingi uphike Thabo hey qala Thabo ungalingi uphike hawa fathoma uphike ngoba sikubambile lalela siphethe yonke into mina ungathi wena siyazi yonke baba hayi Thabo khohlakeni mfile Thabo futhi iqiniso man khuluma mama iya mara ungathuluma ungasenzisicala siphethe iya mara ungasenzisicala ungathi wenzeni usibuye kumcheckisa nje amara ngenzeni uzenzeni ngisho ngizile kuseni phamgoyizolo zangu uze kade khululele nomntwana angitsho mina ngithumbalile ngakhamba ngaye khona mama ngozokuthatha ulunga ngisho hayi bengazokuthatha sinothise lapho ke thina ukuthi umntwana lo aba concern kangaka sekhaya ngaye right wena uzokuthatha umuntu yazi uzokuthatha bengizomtshela ngani ngendaba angitsho nguyobathathela ama report ngafika lapho ngathi ilunga ngothi ilokwazi lethu ungasibethi ngesikhathi la esikolweni zange sigcwalise ilokwazi asho wena thatha indaba zala uzithathele ngathi mina ukubaba abe concern ukuthi indaba zala zidlala ungalingi sililo lapho ubaba uyangirepa ngithome ngemabhadi 2017 uqala ukuthi emabhadi Thabo hayi Thabo khohlakele ene bathi uyacabanga ukuthi senzintela wathaba babakho hey baba asihlali unokulunga emntwana sikima uyetshele yes umntwana lo lila ungazothi lipati why uthi lipati ungathi sipati ungalela nomntwana wakho naqeda usenge phela sazi yonke into ungalingi uphike ubethe umlozi wani Thabo ubethe umlozi wani ubethe qala abantwana bakho esenzeka abantwana bakhe awungasitsheli ngesikipa sakhe abambethi ngeke ngikholwe nakha namaphenti wabantwana ngapha ekamereni lakhe niyabona waneke namaphenti abantwana ulala nabantwana impetha nangu lokhu busy nazi zabantwana can you imagine this man iroom lakhe nalo liclean ubaba omdala ziphi impahla zakhe ezinye baba hayi mina ngizazi ngoba kathambethile iveste njengoba alala khona ngapha ngicabanga ukuthi isikhathi ikolo le ngiyakabani lapha ikolo le ngiyabona uphi umfowabo ufuna ukubaleka emberegweni uze kumama ungazi uyokubereka ngamasimba wabekeza kumama angayi emberegweni uyazifentisa nje uyazifentisa ufaka abantwana ephoroseni bekaya kumama akho afike kumama akho athini naye umhleli so akafuni ngombala ukuthi ezekhaya uyazifentisa ngisho akhona nabantwana bakhwela bantwana bakhe bakhwela bonke njalo madoda cala nje uyazifentisa ngicaleni awufuni ukukhuluma amaqiniso ukuthi wenzani abantwana jamani kancane okay ngiba ungitshele yini ipheni uzokuya eklinikhi ipain ungawari sikima simphekelele ngeklinikhi ezokhona ukutshela zonke izinto asikhambe eklinikhi sukuma umntwana uvulekile nje ngenxa yakho sikima nje cala nomntwana wakho nangu uyakubona ukuthi kade usinceve nje uyazifentisa asihambe sikima sikima man ukhona umntwana bongawi wena ukhona umntwana bongawi bathi inyathelo zakho ezi bata asikhamba khamba kuhle chama ngambethi asikama uyazinyela nokuzinyela futhi asibe ene bathi ukhipha abantu amehlo wena ngimi